Angathikari muraithiria wa Meru TV nkirigaira uri na kagita gakathongi uri na rukiriru ruthongi rukiri rwega arura tugucokeria murungu katho no tubwa kagita kangi na nkurukito athina mbena kwigwa tugicemania kairi nyuma ya kuthoma kana nyuma ya kumenya bura kurere kiri Meru TV rukiri nandi gatuthingire kiri magatheti ara ndarikani no tukwambaniria na ngatheti ya The Standard nikeja tumenya ni ndeto iriku ciikirito rito mono kiri ngazeti ni mono kiri bura mantu menderete nthiguruni yetu ya Kenya county ni cietu inya ome ya nthiguru cia Kenya tukiaragiria mantu meigie siasa mantu meigie urimi mantu meigie biashara o amwe na kithomo na mantu monde mara matuthiurukirite ni nani okambetariria no mwangangi twambanirie nawe darikani no mwanka tumbe kuigwa tukithirikiria gazeti yetu na kiri gazeti ya The Standard kwina ngono kathomba irachiombete kuigwa ikiarirwa ku na mono ciye utongeria bwa Rais William Ruto wamwe na munini wake Professor Kithure Kindiki siasa itithiete na mbena kuigwa igikirwa urito sana na ndeto chingi kathomba tutagutaka gita gatwambirie kiri rugono rwa mbere rura ruthiete na mbena kuigwa rugipewa kana rukiambiria ni rugono rwa igie gikuo kia ura wari nari minister nari mutongeria wakagita gakaraya nari umwe wa bamwe ba siasa nari umwe wa ankiama bakiama gya KANU kiragi atongoreretwe ni uria wari mutongeria wa mugongo Daniel Arap Moi ra ni mototigi ni aritwa Darumas Otieno Onyango Darumas Otieno Onyango aumbire kuigwa agitutiga muthenya wa egoro na kidogo tutumbe kuigwa atukiona rugono rwa Darumas Otieno Onyango Darumas Otieno Onyango athomere cukuru ya Makerere University amba kuigwa akigraduate mwaka wa ngiri imwe 1980 amba kuigwa akigraduate na cukuru ya University ya Nairobi amba kuigwa agenda agiromba gitekia ubunge ntere chia Rongo 1991 kiri utongeria bwa Moi omba kuigwa agitwika minister wa industry na labor 1992 atwika minister wa transport na communication na rugono rwake rukomba kuigwa rukiendelea gu nombire kuigwinya kiri muthia anombire kuigwa agitwika minister wa public service kiri utongeria bobu obwa Daniel Arap Moi Mototiki Darumas Otieno aumbire kuigwa agitutiga kumania na ndwari kidogo tuitagwa short illness ndwari kidogo yombire kuigwa ikimugwata na yaomba kuigwa ikitima aomba kuigwa agitutiga na atongeria kathomba ibaumirite na kuruta rambirambi ciao baingi bakikathagiria mutongeria uyu ari ogo chairman wa KANU ora ni Gideon Moi aumirite na kuga Otieno arari mutongeria uri na maono mutongeria mwega mutongerinya ari na vision imbingi sana achore na family ibaumirite inyabo na kuruta ntumiri ciao iguru yige mutongeria uyu etawa Darumas Otieno Onyango akaririkano mono na mantu make maiye kuthetera gioto kia mtu kwa utongeria bwake na mantu mangi kathomba ni rugono rwambiriritwe kiri rugono rwake kana kiri rugono rwa Otieno atongeria inya Rais William Ruto na umirite na kuruta rwaria rwake mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga na noege na umirite na kuga na tumite pole ciake kwina inya Gideon Moi ngukwira Gideon Moi kwina Moses Wetangula speaker wa National Assembly inya we na umirite na kuruta pole ciake Musalia Mudavadi ma DVD urani Prime Minister kwina Faith Odhiambo imutongeria wa kana president wa LSK mutongeria wa utheteri bwa antu kana mutheteri wa gioto gyantu gaturaithirie ndeto chingi
tuamberie na manto maigie kimako mtu mwe kuma county ya Siaya mono sub county ya Usigu na umerete muthenya wa ngoro urani mtu wa miaka 58 au mera muthenya wa ngoro na wikinyithia kiri kambi ya polisi eno nyuma yake kuraga motori wake. Imagine uwo muraga na wekinyithia kiri kambi ya polisi uga ini uwo muthuganiri ura munene suspect na gaturithirie ndeto ciigie ndeto ciigie conflict kana ndoa ndoririkana naranterechia Igembe North Meru arethi ibaumerete akari ibaumerete na kumeneria anene arethi nabo bakuya kurethia ng'unduni ciao kithakani ciao bakiuga untu bubu ibuthiete na mbere na kwigua bukireta ugwaya bukireta wagibaukaria bubu kuringana na wari mubunge wa Igembe North Mauka Maore akiuga arethi kuma county Muturi county ya Isiolo ibethiritwe bakithingira kani biakari Igembe North bakethirwa bakirithia nkamira ciao bakethirwa bakirithia nkamira ciao ng'ombe ciao ku na bagatiga baruthira kuru na arenterira onto butagirite na bangi bagatigwa beba urage Mauka Maore akauga amona kwithirwa thirikari ya county na thirikari nene nciumbite kwigikimenya thine no otietua arethiritwe rikithukirwa nandi akiromba atongeria gutigira bakuthingatira kanywa kao wona bauga na bombe kwigwa bakirutha kiromba kwithirwa kwina rwaria gategatiga atongeria kuma county ya Meru na county ya Isiolo nikenda rwaria kuthiria gwagibaukaria na ubutwikite kironda Igembe mono Igembe North. Gaturika na mantu maigie ndoa aturaithirie mantu maigie wamba corruption nkukumo chithiete na vena kuigwa ikioneka kiri atongeria mono kiri county chietu rwangi rwakurwa na ngukuo rurani EACC hibaumirete na kuga na kuringithania antu baria gabatano batando baigie mantu maigie wamba barito 8 senior officials ba county bombete kuigwa bakiringithano na wamba wa chiringi milioni 20 na chiri bakiringithano kwini nya supply chain management urani ani Maria Kuria kuna Joseph Malinda urani former finance chief officer kuna Gladys Kamureni kuna atongeria baingi Kathuma Karebu Nyamwange wa county Anthony General ibombete kuigwa bakiringithanwa na wamba kana bwamba bwambia baba ne atongeria ba county ya Nakuru county retongoreretwe ni Madam Susan Kihika bakiuga wamba ibuthiete na mbere na kwigwa bukiendelea ino ikuringana riboti nayo yarutitwe kwa ruarua tariki 2 mweri-ini uyu wa kenda mwankani uyu wa ngiri 2025 bakiuga wakiumia kimwe ikwithiritwe batatariria mbecha na arachumbite kwigwa ikithi imwe cia mbecha iria cithiritwe ikiura ni mantu ni mbecha ciigie foreign travel kana ndiunga akwena inya amantu meigie rigofi kwina mbecha ciigie kwina mbecha cingi kathumba muno inya cia andikwa inya ciigie go supply tile nini tenders kathumba na mantu maingi kathumba gaturaithiria mantu maingi insecurity kana wagibaukaria igiro inuntu bumbete kwigwa bukiendelea ntere mwanya ndiguruni yetu ya Kenya na amona kwithirwa atongeria Kathumba ibaumirite na kuga bakaro na wagibaukaria muno minister gokaria bwande nitonete wakayita gakaraya akianga county mwanya kiri jukwa la usalama nande aga tugakinyithirwa rugono rwa muthaka umwe na rietwa Other Ruto Komen ora ni mwana wa mianka muthaka wa mianka 30 ethiritwe ari mwamba amba bongwa wakagita gakaraya na ranterechia kirio vari ethiritwe ari mwamba
umunene, mwamba umunene sana. Na eno nyuma yake kugwatwa into byake guns ciake iraratumagira cia wamba na ombire kuigua agisarenda mbere ya kanicha na uga naromberwe achenchie na banga guchenchie kabisa ino tu ira wa utiwe atarudhata utiwe atachenchia kuringana na commander sub county police commander wa Nterenu no mirite na kuga muthako uyu komen ombire kuigua agisarenda kiriborisi eno nyuma yake kwithirwa wakagita gakaraya ari mwamba ti amba bara bagutegera baga ukethie tu kidogo amba sugu benenya guns enu chiye mantumiye wagiba ukaria gatureithirie Kieba rugono rwa Kieba haramucio mwe county ya Nakuru bethiritwe bagitiwa bantu acheke enu nyuma ya kwagia mbia cia kurira mwana wao omba kuigwa kiuma akiri kana mo nyuma ya kuomba kwagia mbia cia kuria cibitari bathika mwendwa wao abona kwithirwa Gavana wa kaunti ya Nakuru Susan Kihika na bekirite wira ne abera akabatetheria na ndi baruga ende mutongeri uyu nombire kuigwa akigwithdraw statement yake uga ops ni ilikuwa jokes aba kuigwa akigwithdraw mbeja akigwithdraw bura augite akaumba kuigwa akibarira bombe kuigwa bakithika mwendo wao ririko mwendo uyu wao aumbire kuigwa aithegirwa ari mwitithia wa bonda bobu kuringana na chairman wa bonda na ugite mututigi aumbire kuigwa agitutiga na ari cibitari ni kana ari mochari Kenyatta University Referral Hospital arabatigitwe na mbiru enene na ndiro mbale yao kiri atongeria akari bombe kuigwa bakiumira na kuthina mbe na kuigwa batetheria agaturekane na ndeto inu tureithirie mantu meiye siasa manto meiye siasa atukireithiria mantu meiye siasa gatureithirie utongeria bwa Rais William Ruto mwanka wa 2020 rarombaga kura na ari na mawirane Kadhumba mara ekirite akari mara aba ari na aikirite akari nikenda bomba kuigwa kana twakiromba kura withagirwa na mawirane Kadhumba na ndi kuringana na mwandiki wa gazeti augite bobo ikuruma bora ataumba gutagunya kuruma bura ataumba gutagunya kana ikuruma bura ataumba gutagunya kana inurongo bwari nonto Rais William Ruto ona ari na mubango wa kuanda miti Kadhumba yari miti bilioni gana kwa mianka mbere tumba kuigwa tugikinya 2027 kwa mianka 10 10 years na ari na mibango ya kwithirwa bari bandite miti emingi nikenda gukandana na ugaruruku bwarera Rais William Ruto kwa mianka 3 nombite kuigwa agikinyithia kana akianda kwa kagita gakanethiritwe akianda miti bilioni 15 na ina mubango wa kwanda miti Kadhumba nkurukia milioni 15 lakini wakagita gaka naombete kuigwa akianda miti bilioni 1.5 ari na mubango wa kuanda miti milioni 15 bilioni 15 kwa mianka 10 rira ari utongorieni na mantu maingi Kadhumba na ari nyana na kana na ari na nyana mawira ne maingi kukiria mwana bonda gukiria mama boga gukiria antu bara kana yari bottom up gukiria antu bara barindi bombe kuigwa bakia akubi namwe gukinyira thaino kiuria ni ati kuringana na mawira ne namo kanirite mwanka wa 2020 thaino mianka ni 3 ari utongoriani kuringana na wegu nukuona taka ombete kuigwa agikinyithia imwe ya mirandi nukuona imwe ta ombete kuigwa agikinyithia imwe ya mirandi rikana na ombete kuigwa kiuga kanenkanira bonda chia stima ankoroki ya 200,000 na ugetia kanenkanira bonda chia stima ankoroki ya 200,000 na kanekana ya nkari chia stima 100,000 chimwe Kadhumba into Kadhumba na bamwe bakauga
bamwe bakathina mbere kwa bakiuga kwi mwe kindaniritie gwicingite kanithanitio kwi bangi bakuga no ntoborongo bwari kwi bangi bakuga ni chumbete kwigwa igikindanirwa akiuria ni ati wegu nukuona taka chumbete kwigwa igikinyawo nukuona kana tondu bubuthite na mbere na kwigwa bu gikinya mama thite na mbere warira atonge warira bamwe baitithia babonda bonda bamwe bagwitwa State House ntuguinkai na gupromisiwa kupewa bonda bonda bangi baumire na kuga tito athire na uti bonda bonda twapewa na ndi bariuga ibakuromba thirikari mono atongeria gutigira bakubanengera bonda bonda na cio babekirite gwira ni nyamu twakaonerwa nchabi akaringwa na cio mbica batigito bamwe barigarite bangi bamakite bangi bekirigani bangi nyabakiuragia na ntaba kuthinande ibakuga nontu ibo atwekire wirane batwira bugatwa bonda bonda atukuyaga roni ya rais kogu ibo batire kuigwa bugitunenkera bonda bonda gatureithe mantu meigie county ciaga nikenda tumenya ni county iriku iria kubinati ni county iriku kuthinambe na kuigwe kiariria mono gatureithirie mantu meigie county ya Embu county ya Embu kuri na gicigo mbunge gicigo mbunge gitena mbunge na no siasa chimatite mono siasa cia UDA na siasa cia DCP gicigo mbunge kia mbere nothe county ni ya Embu na ituronire kiumia kithiru kurari na garagara atongeria ba DCP bakirutha kiama bakirutha siasa atongeria ba UDA nabo bakirutha siasa thingati bao bakirutha siasa na gukethirwa kwina murugutira wa gisiasa kana gukethirwa kwina kwithirwa kwina kiriranio cia gisiasa bamwe bambere nothe ririkana chairman wa IEBC augire kithurano gikarutho mweri wa 11 na ndikagitani gaka andu kaba kuringa siasa nandi uria ukurugama gite kiu na kiama kia UDA ni ni Leonard Muriuki kwina tongeria bangi kathomba baumirite bangi bakionekanagia na tona rutero rega na thirikari bakiama kia DCP bo bakiuga bakiromba atongeria ba UDA batige kuthingira siasa ni jo batige gutuma ngunsi batige gutuma anto babenyangiria mucemani okira mtu na ringe siasa ciake na ciake mamwe mara mathite na mbere nara ntere kana county ya Embu gatureithirie mantu meigie kithomo na mbeca cia kithomo mwankira kagitani gaka cukuru no ikurira nontu wagi bwa mbeca cia capitation kurega kurekerwa amona kwithirwa last term ibaingire mapema nontu bakwagia mbeca ino kana nontu bakwagia kurekerwa mbeca ino kuri mapema barugura kairi bando no akuthite na mbere na kwigwa gukireta gukirema gwitema mamwe imwe cia cukuru ire mwa kuendelea na mathomo nontu bakurekerwa mbeca ino minister wa kithomo Julius Ogamba anaugite bukamaka thirikari ni irutaniritie nikenda gutigira mbeca ino ikuthina mbere na kwigwa igikinyira kiri county kan igikinyira kiri cukuru o mwanya nkuruki anaugite thirikari ni thiritwe ikiririci chiringi 16,900 o mwanka bobu ibukuri kuringana thirikari babatire kuba bakirekeria chiringi 20,444 lakini thirikari irekerete chiringi 16,900 o murutwa na ni thiritwe ikirekerwa o mwanka na kiri number of kana kiri laboratory ribatirio gwakwa ichiumbete kwigwa kana ichibatirio gwakwa laboratory 1,600 na 5,000 chia cukuru ichiumbete kwigwa kana kuringana thirikari ya ina mubango wa waka cukuru 5,000
kira cukuru yombe kwigwa ina kirasi kia kwigwa ina irati bia grade 9 na grade 10 next year. Kiuria ni ati ino cionthe iciombete kwigwa ikinyanira kana itikinyanirite amwe na kwithirwa John Bandi akithoma kana ntu inkai kire riraombete kwigwa akamana na parliamentary committee yegie mantu makithomo na ugire thirikari kagitani gaka itire na mbia cia kurea kithomo gia Furinande. Ogamba kana Julius Ogamba na umirite na kuthetera thirikari no kuthetera kithomo na kuga bandu kithomo no agikenderea ana no bakathi secondary junior secondary no bakathoma ana no bakathoma secondary no bakathoma primary thirikari ikathina mbere na kwigwa ikirekeria mbeca kuringana na Ogamba na tureithirie ndeto cingi cieye ndeto cieye Rais William Ruto muthenya wa igoro igikinya thainya nari kienini kia ndege kia Ball International irahi Addis Ababa ta ndigoro ya Ethiopia nikenda kwithirwa kwina summit climate summit ira kana mushemanio ukathina mbere na kwigwa ukiraithiria kana ukaina mbere na kwigwa ukiraigwetetheria anene gukiria ngwataniro gatigati ka ndiguru ino ciiri muno ngwataniro gatigati kaigie kana ngwataniro yegie ndiguru ino ciiri muno kuraithiria mantu megie ugaruruku bwarera kana ugaruruku bwarera ikaririkano giki hi kana uyu mushemanio wa kathatu mushemanio wa mbere waruthirwe aga kana waruthirwe mwaka wa 2022 mushemanio wa 2023 na indi mushemanio uyu wa 2025 ukaruthika nthiguruni ya Ethiopia na watu 2023 waruthikite nthiguruni yetu aga mushimunene wa Nairobi na imushemanio kwirigirwa gukamania atongeria kathumba kuma nthiguru mwanya atongeria ankuruki ya 2020 gatuge 2025 atongeria bariongo prime ministers kumantere mwanya atongeria ba migongo kana president kumantere mwanya nikenda ukara nthiguru na kumenya nanta bagakandana na ugaruruku bwarera muno kirimanto meigie urekeria bwa ngazi cia carbon na cio ikwiriwa ona cia kinya kiri nthiguru kana wona cia kinya kiri university komba kwigwa igichenjia anene igi affect anene ana baingi o amwe na antu baingi na inyanya mocha kithaka inyamiti ikathina mbere na kwigwa igi affect kuringana na mwaka wa 2020 riboti ya ruteto mwaka wa 2022 nkuruki ya antu milioni 1 kathanta inyanya ibombere kwigwa bage affectwa na bangi bage kuwa nkuruki ya 600 bage kumania na ugaruruku bwarera na bukuretwa ni industrialization kana production gatumite industrialization ira yegie igwanda kurekeria gas mwanya menyarira bwarutha gas ira wonaga kirekerwa na ara igwandani itithagirwa irimbega imwe nithagirwa igi affect kubeba wetu ni affectaga inya imitira tuthiurukite into bira bituthiurukirite ni affectaga inya irio bira tukuria na kio tumi ikwithagirwa na kigomano eki ho mwaka ni kenda baraithiria njira mwanya chegie gukandana na untu bubu kurigiria inya ikuo bia antu baingi wibu kuri kana ibu manto mari gatore kana ni uchegie summit ya climate gorokia chukuru ngiri emwe ichirigirie kuingwa nonto wakwagia kwa mbecha ikurekerwa kwa mbecha nonto ira mbecha iri rutagwa ni thirikari ni mbecha ira itethagiria anene muno kuendereithia kithomo na njira ya irio njira ya kureta mantu mingi na ndi ciachererwa kurekerwa kana ciaremwe kurekerwa ni thiana mbere na kwigwa igi affect kithomo anene na ndi kurirongorokia chukuru ngiri emwe chiri watini bwa kuingwa chiri watini bwa kuinga gatuthirekirie na mbica ya katune
Bicha ya cartoon ni nkari ya itawa ni randiropa kana itawa ni ilaxe yombete kuiwe gichoro wiga karoa na kara ya yero ekandikwa Kenya Kwanza na broad based tukona murangoni wa co-driver atukona ni mutongeria wa kiama kia ODM Raila Odinga na rutero rungi tukona ni William Ruto au kiretie Bibilia na tukona barabara ikomba kombete tukona bus stop 2027 ngari no ichoretwe kara ya yero ni nani kara symbol ya kiama kia UDA na tukona Rais William Ruto akiretie Bibilia ririkana 2022 ayire na Bibilia nikienda turomba kura na tukona Kenya Kwanza iliogo broad based niogo ikawakilisha Raila Odinga wagu na ndeba okiretie Bibilia na nkari no ithiete baruga berekerete mwaka 2027 gukinyira umuthikeria ngakuromba ombe kwigwo kiugerero ureithirie ngazeti kana ugure ngazeti nikenda umba kwigwo kimenya ni mbiyongwa yombete kwigwa ikiendelea kiri ngazeti ngata chimwe no ntubwa kuwatanira nani akiri ngazeti chietu hithirwa na kagita gakathongi ni bambitaga Lydian Mwangangi.